Nasinati mo na ba ang kamingaw o kahingawa? Kamingaw o kahingawa tungod sa pagpanaw sa imong hinigugma? Hinigugma nga nahimo ng kabahin sa imong pagkinabuhi ning kalibutana. Nasayod ka ba nga kani imo mga hinigugma adto na pay pag-asa nga imo ni silang makita pag-usab. Ato ning sayron, dinhi lamang sa imong paborito nga programa sa matag Sabado, ang Panimaya sa Kabuntagon World! When the Philistine army was ready to attack Israel, the apostate Saul, who lost God's grace, became desperate and fearful as he could no longer feel God's presence that had used to empower him as he led Israel against its foes before. When God refused to communicate with him, he sought for Samuel, but Samuel was dead and could no longer give him counsel. Instead, Saul found a medium and demanded she bring up Prophet Samuel. The medium did what was commanded and saw a spirit coming up out of the earth. Then the spirit told the condemned king that he would not only lose the war, but also he and his sons would be killed. Although the prediction was true, was it really Samuel's spirit that made such prediction? Who was it then? Where did it come from? Today, let us see what the Bible declares about death and the state of the dead. Scripture reveals that the eternal God is immortal. God alone has immortality. He is not created. He is self-existent. And He has no beginning and no end. Human beings, however, are mortal. The Bible declares humans as a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Humans are but flesh, a breath that passes away and does not come again. Man comes forth like a flower and fades away, that flees like a shadow and does not continue. God is immortal, humans are mortal. God is everlasting, humans are fleeting. But there is hope for humanity, for even though people are born mortal, Jesus Christ offered His perfect life to be the source of immortality, the gift of God. If Christ had not come, the human situation would have been hopeless, and all who died would have perished eternally. Because of Him, however, no one need perish. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So belief in Christ not only abolishes the penalty for sin, but it also secures for believers the priceless gift of immortality. Jesus Christ brought immortality to light through the gospel. It is the Holy Scriptures that are able to make us wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Those who do not accept the gospel will not receive immortality. Therefore, we receive the gift of eternal life when we accept Jesus Christ as personal Savior. The actual realization of this gift will take place when Christ returns. Only then will we be changed from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible. Mayong buntag ug malipayong Sabado! Good Good morning mga morning! kapaglaom! And of course, to our Banat ang very station own manager, si Sir Yeah, John. pala ko Sir si Sir Wing. Johnstar. Sir Wing, dako nakakutang na mo. By the way, ang atong nakita na ang video state of the dead. Yes. Because the world is actually nasa money ganung panahon nga. Today is All Souls Day. It's November 2. Yesterday
which It's was All my Saints birthday. Day. Pero Yes, pero related. gahapon All Saints Day and the day before that Halloween. Yeah. People are scared ani mga kung mga ungo, mga unsa pa na mga patay nga magpakita, Scared. ka na. Scared sila, pero oo. Yeah. gaka-entertain. Actually, ang people are celebrating Yes, at this least kind of It's, is it event. something that we We have should- to be We should, scared? Christians Or- should also celebrate, di Oh, ba? it's a question. Then, kana bang atong mga kaigsuunan, especially, Pits, maminyo ka, imong asawa, mahal ka ini mo, mamatay. Simple lang. Inya mo balik mo pakita ni mo, pangutanat siya bagid na. Lagi, Ang muna ipakita. ang Sa question atong- pod sa kadaghanan nga murag sila pod mismo na sila longing nga matubag. And what does the Bible say about Oh. that one? Unsa Yes. Isa na sa atong i-discover Oo. karon sa mga paglaom. kamatayon o sa likod sa kamatayon. So, Og napoy walay- dakong pangutana sa atong intro video ganina, di ba? Kung si Samuel bagyud to ang nagpakita og naghatag og prediction kang King Saul. Yeah, especially kung ang kamatayon bito trahedya sa manini kaning linog karon. Kunya namatay mo sakit mo kay na. Yes. wa- Kanang andam abrupt kayo. kayo. Unexpected And kayo. speaking of mugawas ta gamay sa itong topic no kay naay very important gini atong i-deal karon ang kaning atong mga linog nga ato lang gyud na nakasinatian na nasinati nga murag sunod-sunod na gyud nasunod-sunod na gyud. Di lang kay So, kaisa, kapila kapila na everyday. gyud. Oo. So di na makaya no. So Yes. murag mahadlok na ta. So atong at on the line atong maistorya ang atong igsuon gikan sa FIVOX si Sir Mr. Marshall Labininay, OIC na siya sa FIVOX Region 10. Sir, good morning. Yes, good morning. Good morning, Sir Marshall. Cagayan de Oro, Northern Mindanao. Yes, good morning, sir. Do you have any updates for us or mga or mensahe sa ato or just updates kung unsay Current. panghitabo, especially aning panghitabo nato karon dinhi sa Mindanao kaning mga earthquakes nato. Yes, series of earthquake Sure. gikan sa October 16, 6.3, Oh. the October 29, the 6.6, and October 31, the 6.5 magnitude. So sunod-sunod So, sir, no? Oo, sunod gid siya. So ang atong akon karon series of earthquake. So daghan na kayo nga mga gitawag na tog series of earthquake from 6.3 nagakuha na ta og 2,995. Kita diri sa Cagayan de Oro, series of sir. earthquake. Sorry sir, kini kita sa Cagayan de Oro, are we safe? Naamang goy ning gawas sir nga kaning nag-post on Facebook nga di viral pud siya nga ma-appeal daw ang possibility ang Cagayan de Oro. Tinuod ba ni siya nga legit ba ni nga kuan sir kaning nga post sa Facebook? Yes, dili na siya kuan ang atong kuan dili ta magtutuo anang nasa social media. Ato nang dili na to na i-forward sa mga tao, sa mga atong mga higala. Ato na itawag din sa P-Box para nga kung na kuan ka na kuanan ang imong ulo nga nganong murang mahlo ka na nung ka, itawag na sa concern agency sa amo para nga mapalinawan ka. But as far ang as kuan na to- FIVOX, yes sir. But as far as FIVOX is concerned, is Cagayan de Oro safe? Kita diri dol sa Cagayan Region 10. Kaya ang gakahitabo mong siya dito siya sa Davao and is the entire Mindanao ani na gini sir ato mahitap in the coming days unsa ba? Yes, ang kuan nato natay mga active earthquake generators nato dinhi sa Misamis Oriental. So dili ta ingon nga safety pat dinhi sa ato sa Cagayan. Pero until this time walay prediction ang earthquake. Oh, Walay yeah. prediction ang earthquake. Walay so, prediction. diha Yes, sa social media dili ta motuwa na nga naay approaching 7.2 o natay mga makuan nga the tsunami nga naay Oh. approaching. So di ta motuwa na kay kana siya mga fake news kana siya. So sir, unsa man nga mga pagpangandam ang angay buhaton sa katilingban? Yes, Since para dili man siya ma-mitigate oo, ang dili mahimong ma-predict, epekto diba? ni. Yes, daghan gayang makuan labi na sa ato mga building na to dapat pulido na siya. Pulido dili na siya ingon nga kulang og materyales ang atong building as atong mga structure. Tapos ang ato ding kuan nga mula hutay na siya ang atong building bis pag dako siya nga magnitude sa earthquake mula hutay siya ang ato po ding kuan nga katawhan giawhag nga mag-join na ng mga disaster preparedness seminar. Magakwanta na mga gitawag na to og earthquake drill o tsunami drill. Usa na siya. Ang atong kuan sa earthquake drill ato na siyang kuan sincero ang atong pagtuon
Usa na Yes, siya sir. pagtuon nga makahibaluta in case nga naanay linog dinhi sa tong area. Sir, unsay imong mensahe sa atong mga katilingban na naglantaw karon, mga viewers nato regarding sa preparation or status or update nato, no? Unsay imong katapusang nga mensahe? Yes, alang sa tanan nga nagpaminaw, monitor nga ang atong kwan karon dili sa stable ang atong kwan dinhi sa Mindanao, series of earthquake dinhi, so di na magkumpiyansa gumikan kay ang ato pong nasod nga Pilipinas nasa earthquake prone nga lugar. Every now and then naagi mga pagtayog, so dapat ang atong pagpangandam ang gikinahanglan aron kini malikayan. Daghang salamat kay Thank sir, you no? so much, sir. Sir Marshall, and thank you so much for ani nga mga pahimang, no? And maka istorya usab nato ang CDRRMCOIC. Si Sir Nick Habagat. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Gwapo sa imong tingog, sir. Good morning. Kamusta ang Good atong morning. pagpangandam, no? Sa ani mga Localized trahedya na locally pangapan, diri sa Cagayan de Oro or sa Region 10. Pagpangandam, sir, sa nga kuhan, sir. Diri sa ani atong pagpangandam sa atong namog yung mga linog, di ba? Nga kasunod-sunod na. Yes, sir. As far as CDRRMC is concerned, what are the preparations that we are doing? Ano sa mga preparations atong giandam para maandam ang atong mga kaigsunan o ang atong government for these events that are happening? Yes, sir. Usas atong kaning mandato, sayod man ta nga kaning mga pagtaiog, wala man ni siya yung mga early warning. So ang ato yung ginabuhat ani sa tanan nato mga institusyon, especially sa gobyerno, sa mga pribado nga mga kaning mga institusyon ato nang kuan sir nga matagaan sila kaning mga orientation o kaning mga earthquake drills nga atong gipahigayon. So every now and then ato na silang apan sa ilang mga request pod. Usa kani sila kung makatabang pagpangandam. And then sa atong opisina, since naaman tayo mga equipments na naapod tayo mga empleyado, mga personnel nga trained sa kaning usas na makatabang sa pag-rescue kaning collapse structure search and rescue. Oo. So naatay mga personnel din na halos tanan dia sa atong unit sa urban search and rescue nakaagi ka na training sa collapse structure search and rescue, but dili man nato ni ginatuan na magamit nga itong mga equipments o trainings. Ang importante jud ang kaning tagsa-tagsa nga pagpangandam kaning atong Personal paghatag. preparation. Yes, important. Yes. Sige. Atong tagsa-tagsa nga pagpangandam usay buhaton during before, during and after And the after. shaking. Sir, so daghang salamat sa imong speech na pakipangutana. Sir, since ang earthquake, di ba, unlike sa mga bagyo, di mo sa ma-predict, nabay pwede buhaton ang mga, let's say, sa atong mga viewers karon nga nananaon, nabay sila buhaton para less ang mahimong epekto nini sa ilahang pamilya o sa ilahang mga ari-arian, sir? Since din mato sa ma-predict. Daghan kitang pwedeng buhaton, like especially kanang pagtan-aw sa atong structure, sa atong panimalay, kung sa building man gani, sa workplace. Kaning pag atong hatag og kaning atong i-safety, like for example kaning mga falling objects nga dili siya diretso matagak, kinahanglan naka-stable lang iyang mga. So ang kaning mga uban pang mga dagkong cabinets unta na kanis lang mga safety kuan kadang pwede na to siya ibakos or kuan nga in kaso na Matumba. shaking dili siya diretso matumba. And then kani pong actually daghan siya dapat nga mga measures nga to dapat tanawon within sa tong workplace sa panimalay nga malikayan nato ang mga disgrasya pangitabo in kaso na ay pagtayog. So mo na gani Personal preparation, good sir. So Sir Habagat, thank you so much, Sir Nick, for these updates, no, ug sa inyong mga pahimang, no. Yes, natong and tanan. concerns. Thank you so much po sa Yes. gihimo sa CDRRMC para Yes. i-address ang mga mahimong effect ni inipod sa ato ang local nga lugar. O karon mga kapaglaom atong makausap mo sana atong mahinabi Mahinabi. ang atong kauban dito sa Southern Mindanao Mission, ang nag-head sa ADRA atong South School and Personal Ministries and ADRA
kaning not director, kanang coordinator dito sa Southern Mindanao kay dito man gid ang ato ang center gid sa mga Yes, nahitabo. grabe sila naapektuhan Oh, nito. grabe lang Kinapawan niya sa- naapektuhan ito. Atong makauban si Pastor Edwin Siliote. Good morning, Pastor. Good morning. Hello? Well, live na to unta siya makauban atong balikan lang si Yes, Pastor oo, Siliote. oo, No, oo. actually Jansan with Mambing Nazareth, kauban ni Judge Chalmer Hivieso, kauban sa atong pwersa sa Southern Mindanao Mission, nagpaningkamot na nga magpadayon sa pagtabang ilabi na sa mga kaigsuonan na to. Pastor Yes, Siliote, oo. are you on the line? Hello, good morning, Pastor. Yes, sir. Hi, Good Pastor. morning. Good morning. Yes, good morning, Pastor. Kamusta ang mga efforts na to diha? Itong mga ginahimo nga mga kalihukan alang sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga naapektuhan ining mga nagsunod-sunod nga mga linog. Aniya kita sa stage nga grabe gid atong pagpangandam uban sa pagtabang sa Southern Mindanao Adventist Community Services, Yes? uban sa mga pangulo niini nga panini si Judge, si Madam Nazareth, o sila ni Sir Baradas, naningkamot gayod alang sa mga pagpangandam sa pagtabang sa mga biktima sa linog sa mga lugar. Kamusta ang preparation, sir? Daghan bang nag-respond nga mga nangabot nga mga donations, mga tabang? Kamusta man? So far, ano na yung mga daghan nagtawag ani gabi dito ta sa opisina, Yes. ano na naghatag og mga bugas o Yes, pang praise nga the mga tisiklit nga ilang nga ginahatag para sa nalinugan dito sa North Cotabato. North Cotabato. So ang target ninyo tagaan, sir, ang tulunan yun, no? Or asa dapitang area? Daghan target sir nga pagatagaan na ang Blang, na ang tulunan, na pagyud ang part sa Kidapawan o sa Makilala. Daghan gyud ang nang biktima sa mao nga linog. Katong mga gusto mo tabang, sir, katong gusto mo Yes, tabang, yes. katong gusto mo hatag, asa man sila pwede mo adto? Can you share to us asa sila pwede mo adto? Pwede nila mo hatag, asa unsa ka number ang ilang tawagan? Okay. So, alang sa gusto mo tabang, na ang atong SMAC Secretary kay Madam Nazareth Bibing, Yes, sir. napod kay Judge Teveso, napod ang atong account sa Southern Mindanao Mission. Dito na ito ipagi ang atong mga tabang alang sa mga tao na biktima sa linog. Kanang sa Baptist Hospital, di ba? Mamo ni giingon sa mga dili members sa Seventh-day Adventist Church katong mga gusto mo tabang ang atong Southern Mindanao Mission headquarters sa Seventh-day Adventist Church na asa atbang sa Baptist Hospital sa Jansen. And actually you just call the numbers sa inyong screen. 0927-777-5602. Pwede na itong magamit na sa connections. O kami na mo connect ninyo dito kung naamoy mga itabang. Pastor, o kung sa may mga mensahe nimo, Pastor, katapusang mensahe sa atong mga kaigsuonan, especially katong gusto mo tabang? Among ginapasalamatan na makaigsunan nga andam gyud sa pagtabang. Kini nga pagtabang usa kini ka oportunidad o usa nato ka pribilehiyo sa pagtabang sa makatawhan nga nabiktima sa linog. Bisan kita to biktima usab, pero pribilehiyo gyud pud nato motabang sa nabiktima. Amen, Pastor. So, Okay, thank God you bless so in your much, efforts. Pastor. Yes, And of course, thank the you, ADRA. Sante. Oh, and God Ang, bless ang you. ADRA is the Adventist Development and Relief Agency, which also did a lot of effort para po mahatag og extend og help labi na sa mga tao na apektuhan og mga mga kalamidad. So mga kaigsunan, if you have the heart and the willingness to help, you can always do that labi na po sa mga kaila po nato nga napektuhan yun karon. And Sa let's maong, continue kalamidad. praying sa atong mga brethren all throughout Mindanao nga labi na sa We have a church na naapektuhan. nabungkag yun, Yes, actually. yes, let's Yes, pray for oo. them. And karon makapaglaom daghantang atangan nga segment karong kabuntagon labi na mahinabi nato ang usa ka gibiyaan nga asawa no mingpanaw iyang bana unsa man ang iya ang kasinatian giunsa niya pag-cope giunsa niya pag draw sa asa siya ga-holds anchor sa iyang strength throughout ani nga ordeal. Yes, og mobalik ko gamay dito no sa ganina sa atong conversation. Na learn mong gud nako nga importante kayo di ang atong kaugalingong pagpreparar. Dili kay magsaligta sa ato ang gobyerno or sa atong palibot. Importante kaugalingon nato sama pod sa kaluwasan sa atong Ginoo nga iya kita. Importante nga atong andamon ang ato ang kaugalingon. Mga kapaglaom atong atangan pod later ang Dear Panimbaya. Usa na pod kasugilanon sa gugma ang ato ang tagaan Favorito. ug pagtagad. So andamon nato ang atong mga tambag later. Especially sa mga ulitaw sa mga ni Fitz.
Actually, Sir Jans po, ako nang ikalipay nga natin nadugangan natong learnings to kay karon po mga kapaglaom naad na ginahimo nga single professionals convention diri sa Single SPUC. Yes, professional yes. convention. Headquarters. You're That single is- and you're professional. So, Yeah. mao na naka dire. Yes, Sir Jans. Kamusta man? And man, first time ever nga SPUC wide na sa nga single professionals convention. Tungod kay matod pa i-emphasize being Sir Jans nga tungod na daw kuno sa bata pa ka, ang emphasize mo ginikan okay, eskwela sa sabi buya. Pagabot og eskwela na ka. Tiwasa sa Pag-eskwela. Pagkatiwas mo eskwela, magita sa trabaho. So, Pag parang wala ikaw na yan. trabaho, pag minyo na. Kanang silbi, Wala na dito tayo. na malaki mo nga una ka trabaho, una ka professional. Makalimot kag minyo. Bisa ka lang ka sa iyong career. Ato yung panahon pa rin mong self, mo di ba nga to improve and of course to find the love of your life. So, ato makita ng highlights ano niya, Oo. kung sa'yo So nakita atangan niya kapag lamang ma-highlights sa mga activity. But for this time, let us listen to an intro song entitled We Shall All Be Changed, brought to you by the Sweet Heavens Echo. In only a moment, in a twinkling of an eye, at the sound of a trumpet, we will see him come. In only a moment, we'll behold him in the sky, and the Lord himself will quickly take us home. We shall all be changed, caught up to heaven in a cloud of glory. We shall all be changed, transformed in victory. Death, where is thy sting? God conquered death and hell. We shall all be changed. We shall all be changed. In only a moment, Jesus Christ will call his own with the voice of the angel and the trumpet of God. In only a moment, we'll be raised from earth to heaven, and we'll live in peace forever with the Lord.
let all of God's people say, Amen. Nindot kayo nga, Pagka- yuk, balik na dire. Yes. Nindot kayo nga labit ng yuk no. Nindot kayo nga pahimang no na to, nga we shall all be changed in the twinkling of an eye. So, kana daing From being Being mortal, immortal to to immortal. So, di na to kahadlo ka ng kamatayon mga kapaglaom kay mausab ra ta. Kung buhi ta, Yes. mausab ta. Kung mamatay po ta banahon, kung natay pagtuo sa tong Ginoo. munang memorize na to ang John 3:16. For For God God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. O kung ikaw na matay diha sa kamot sa tong Ginoo, nindot kay Yes. pamalandungon ng pagpiyong sa imong mata tungod sa kamatayon, pagbuka nimo Ginoo na. ang Ginoo na nindot siya. Nasay hope ba? Nasay Yes. paglaom nga one day kauban ra to nimo mga tao nga nibiya sa imo pinagi sa kamatayon. Pamuta na ra gihapon kana dayong magpakita nimo hindi ka magkamatayon. Sa man. Kinsa man na. Ato na matubag niya ato nang nagaano pagtagad. And Bing, Yes, this time mga kapaglaom manimbaya sad mi ninyo. yeah. Manimbaya, Ben. Manimbaya mi ni Tagobazi Jerry watching from Central Baguntas, Valencia City, Morning. Bukidnon. Good morning and happy Sabbath kanyan. Thank you for joining us today. We have Alan Canico. Hello, good morning everyone. Zina Galvez, happy Sabbath. Anasha Reynante Parami. Blessed day to everyone. We have Shella Navarro. Happy Sabbath to everyone. Akong auntie nga nagtanaw, Auntie Agnes Serenio. Happy viewing, Auntie, and thank you for joining us today. We have Maris Abalde. Good morning, watching from Kuwait. Happy Sabbath day, brothers and sister. Pabati sa mga kasama ko, Gwen Yanes and Cecil Belontendos. Thanks po. And this time makapaglaom, mangumusta na sad mi sa atong mga kapaglaom all the way from El Paso, Southwest Texas. Kauban ni Ate Charm. Kumusta mo diha? We are in the southwest of Texas, in the state of Texas, USA. And with us this morning is our pastor, Pastor Rodel Liwanag, as he will give us a tour to his church. This is the reception area, and we had two services during Sabbath, and it starts from 8:30 to 9:30, and then 9:30 to 10 is the Sabbath school. So we'll give you a glimpse. I mean, let's try to look at what is happening inside. Okay. So this is now what our evangelist is doing, and so this is the second time that we move here in this church. So this is the youth room, and we have a good number of young people here in this Like church. how many? Right now we have the Pathfinder alone. We have around 30. 30? Yeah. Wow. And some of them, they're not a Seventh-day Adventist, but they get involved. They get involved with the Pathfindering. So what is this here? This is our copy machine, where because we have a lot of active ministry, our church is on the move. Every ministry are active. So I gave them the opportunity to. You are so blessed, Pastor. Yes, Not I all am. churches of this kind of I am. machinery, but So, you are so blessed. What our different ministries is, I let them take over the worship services, and they like that because they felt that they have- belong, They're part of the church. part of the church. Yeah. And how about this? This was just a few books that, Reference? yeah, the members donated, and so some of the visitors they ask something, and then we can offer them a particular book that they needed. So if I am a visitor and if I want to have a book, so I can have this, like this. Yeah, these are the lessons, Bible study guides, and that's also a good material to give to people, especially if they are just starting to know about God and also the Seventh-day Adventist Christian belief. This is the pastor's office, and here is the place where I counsel members. So there are people randomly who will just Oh, knock. Yes, and most of the time, people that are coming here, they are really in a very, I would say,
crucial moment in their life. For example, I counseled a couple, they were about to get divorced. And when they came and seek for help, this is the place that I counseled them. The junior room, oh, I'm sorry, they use that for their child care. Oh, okay, it's fine. Yeah. Okay. This is the junior's room. Yes. And then we have also the kindergarten. They are praying. So right now, because we have an evangelistic meeting, they use this as the prayer room. And this is the primary room. This is the primary room. So This seems like, hopefully we can have this in the Philippines. You are so blessed, Pastor. what really excites me is that because of the strong children's ministry, we have couples that are not a member of the church. They bring their kids here on Saturday. Oh, really? Yes, that's why our children's ministry is the one that kind Like of magnets, people to come here. Beginners, so from newborn. for newborn up to 2 years old. Oh. So this is their this So is the somebody's room. in charge. Yes, the one in charge here and has the passion is Sister Joy Alvisa. And she's super artistic and musically talented, so And look at these cute chairs. yes. Oh, look how cute it is. See, And they have also their own restroom. so tiny. That's for beginners. So it's like you're learning the kids. I mean, you're introducing Jesus. At the same time, you're teaching them skills. Yes. Once a month we distribute food. Yeah, once a month we cater to 60 families. Really? Yeah, they get their food So baskets. you have a list of people. Yeah. So Is it some a regular schedule? regular schedule every second Wednesday of the month. So this is the fellowship hall. We had we had a general fellowship lunch once a month, but if we have like a special event and Sabbath, so we also have a fellowship lunch. And of course, this is the restroom, and then we're going towards the kitchen. This is Sister Olga Wimberly. She's the head of our deaconesses. So you're in charge for yes. now Mhm. at the kitchen. Yeah. Your work is so important. Well, thank you so much for giving us the opportunity to be here in El Paso. I hope that you will feel kind of welcome as you pass El Paso, city of Texas. Wow! Thank you so much, Ate Char, pagkaanindot sa inyong church diya sa El Paso, Texas, right? With Pastor Liwanag. Yes, with Pastor Liwanag. And karon mga kapaglaom, atong pamation ang sugilanon sa usa ka nurse diin sa kalitlang namatay ang iyahang pinalanggang bana o giunsa siya pag-sustain sa Ginoo mga kapaglaom. Ato ning tanawon sa ato ang An Experience with God with Mom Cheryl Peñaranda. It's heartwarming to know that we will be joined by a family who demonstrated resiliency amidst great hope, the family of our late brother, Paul Peñaranda. Welcome, Ate Love. We have Cheryl Love, Joshua, the eldest, ang kinamagulangan, Jared, and Rachel Peñaranda. Good morning and welcome. Good morning, Ate Ben. Ate Love, tell us about unsay nahitabo 3 years ago. 3 years ago, ning uli mi gikan sa gawas, we decided to move here kay magpadayon akong husband og iyahang pag-eskwela, tapos siya masteral niya at the same time kanang as a missionary.
kay iya jud tong passion nga mag-missionary. He wants us to experience what he have experienced before when he was still a student. And then it was really nice experience. Like we're so happy, and then we are really in the peak of his ministry. And then 11 months after, that was March, one day he went home not feeling well. He started with a sore throat. And then kita ko mag-sore throat ta, bingi raman ta kana ganing wala na ba, normal lang. But it progressed na nag-worse ba nga unexpectedly. Then he was admitted, and then natutong hitabo tayo nga he passed away. As a nurse, Tilab, did you expect nga inana ka progressive yang sakit in ato dan ang prognosis? No, dili jud. Ano na ka, it's only kanang sore throat. Dili jud ka, wala nag-expect jud. Matambalan na siya dayon. Matambalan na dayon niya. Ning worst na jud ay wala jud ko nag-expect. Unsa may mga prayers nimo or realization, especially itong naay bad days na bitaw? At the time, ako gakahadlok na jud ko ako. Especially katong makaistorya pa siya sa ako. Prayers and niya, iyan na jud galing kanang gihatag niya pagalingon pa. Kung ikaw yung mamati, kung ikaw yung mamati. Sige ka ganahan. Kanang murag gapamali, murag gakuan na gyud siya, gina-ready ko niya ba. Pero kata siya nga feeling akong ginadinay. Okay? Ang imo kong prayer nga maayo jud siya. At the same time, I was wrong. Kay kanang ga-pray lagi ko nga mayo ka nga I'll give everything to you kung sa imo plano Ginoo buhata. But at the same time, ang imo din huna-huna. Ako huna-huna nga ihatag na ko sa imo. Basta Against and prayer. ayuhon hindi Yeah, siya. sa nakay condition. Oo, na ko'y condition, di ba? Kay positive man ka, kay lahi mapud na mag-pray ka niya, dili ka positive then mo nang sayop na ko. Kay wala na ko na siya gi-open na idea ba nga mag-ready unta maka-talk about unta big death. Yeah. But I didn't do that. Muna dyan ako din maya. Nagmahay ko. So balik nga time resistant kay ka. Oo. Siya ready to let go na siya. Ginapakita niya sa ako. Sa mga kids, to the kids, no, what are your prayers that time? For me, Joshua. my prayer was that honestly, I didn't want him to go away. I want him to get better, and that he'll be back in our arms, in our home soon. How about Rachel? I was praying that my dad would get better because I knew it would be hard without a father. Jared. Well, my prayer during that time was that he would be healed soon, and that he would come home without any problems, just him, himself, just Tilab, you witnessed his passing. You're a nurse. I believe nag-code blue mo. Unsay feeling nimo nga? Sa una sa nakunata sa ospital kita ang perform sa code blue. Unsay imong feeling ato Tilab? Di jud ko kasabot, wa jud ko kasabot sa akong gibati. Mura gani. It's really mag-ana shock jud ka ba? Tinuod mo jud ni Ginoo. Inaani jud ni di ay ako mo jud ning bana. Ana ba? Kaya tuna kay murag kung pasyente ka na murag it's part of your work. Diba? Pero ang imong bana makita nimo sakit jud kaayo. Sakit kaayo din. Remember pa jud ko ang doctor ni ingon sa ko it's 30 minutes na. Nya, dumit kang continue. Ako pa jud ipa-continue. Amo bote. Nya kay wala naman yun. Wala jud ko dili pwede. Dapat na mo makuan ang pain ba dili mo ma. Lisod jud kaayo. Tilab, ga-question ba ka sa Ginoo sa akong panghitabo? Yes. Nag-question jud ko sa Ginoo ngano inaani ba nga kanang wala to kay gibuhat dautan, then especially we are serving him, especially siya si Paul mismo. And yeah, he was so faithful to the Lord. Unya kana ganing unsa iyang
love gani sa Ginoo niya. Same time, anaon gani ka. Iko, sa'yo magmahay ko ba? Iko nga, may paula na lamin ng uli. Di ba? Yeah, same time, dili ka kasabot ba nga inani din yung mag-serve sa Ginoo. Pa kung anong di ka, kana pa antuson po di ka. But na-realize po na ako na it's not easy to serve the Lord. Yeah. Ate Love, how did you manage or how did you cope this great loss? How did you grieve? Especially, we have learned nga during sa iyang wake, napay mga pagsulay nga giatubang jud ay. I remember the hardest thing pag mata gani mo. Nga wala na gani siya. Wala siya diha. Kay mag-devotion pa. And then that was the first time I did devotional by myself na wala pa. I really asked God nga, imunigin kayo ako sa amo. Hindi yun ako ni makaya, Ginoo ko wala ka. Hindi yun lisudan at limanan. Ako siyang gikuan ba? Giingnan na. Wala may father, kaya akong papa namatay po 11 months before that. Nadyo times during the daytime, kaya pagpatagalin mo, wala ka kabalo sa imong buhaton. Diba? Kaya naanad ka nga, you have a partner. You are one, soulmate mo. Ika-share mo sa tanan happiness at nasa tanan niya. Wala na diha. Wala may ka-istorya. Kadang nangahitabo pa dyan nga aside from that, mga sakit kayo. Iko nga, you have sinned, you have heard everything. Imo na dyan na i-control. Sa imuhan na dyan, akong gihatag sa iya. Bahala na dyan ka dihatanan. Iko basta, imo na dyan meaning ubanan, pero me. Yeah, at the time when Paul passed, Joshua is only 13. Si Josh Jared kay Kuan 10. Siya 7. Tila, what is your message sa atong viewers na who experience the same ordeal as yours? Ang ako rin yung ma-istorya, ma-share nga we have to continue, we have to hold on to that faith because this is not the end. Naapan dyan tayo ginahulat beyond that, and then ang ako lang yung kuan if katong mga single mom nga para sa kuha nga ang mga bata din yung pabayaan. Samtang kita magapanaw nining kalibutan, atong hibaluan ang tanang kalisdanan. Wala kita mahibalo kunun sa'y hinungdan, apan ang Diyos maoy nasayon nining tanan. Si Kristo ang paglaom, si Kristo ang abiyan, siya maoy naghatag kanato nining tanan. Usatong itugyan atong kinabuhi, aron masiguro ang kaluwasan. Kinahanglan ang hingpit sa kamaturan, duhara kadalan ang atong pilian. Bulahang kinabuhi, matarong og hingpit sa langaw
ang paglaom, si Kristo ang abiyan. Siya mauwi naghatag kanatunin tanan. Pusa tong itugyan atong kinabuhi, aron masiguro ang kaluwasan. Samtang may panahon pa at higayon, Diyos nung kinabuhi, paghingpit ug matarong. Ikaw nahibalo sa iyang gugma, siya nagtawag kanimo og higala. Si Kristo ang paglaom, si Kristo ang abiyan. Siya mauwi naghatag kanatunin tanan. Pusa tong itugyan atong kinabuhi, aron masiguro ang kaluwasan. Aron masiguro ang kaluwasan. Hi everyone! Welcome to Health Beats. Let's talk about glutinous rice flour. Glutinous rice flour is also known as sweet rice flour or sweet rice powder. And this flour is made from short grain rice that becomes moist, firm, and sticky when cooked, a result of its higher proportion of waxy starch molecules. Glutinous flour is rich in nutrients, particularly zinc and B vitamins. It also contains fiber, carbohydrates, minimal amounts of protein, and has no fat. Here are the health benefits of glutinous rice flour. It boosts the immune system. It helps promote the gut health and prevents constipation. It provides energy and regulates body functions. And it promotes health to the liver, heart, and bones. And it helps regulate metabolism, thus maintaining normal blood sugar level and weight. There are several recipes that can be made from glutinous rice flour, such as rice cake, dumplings, snowballs in ginger syrup, savory steamed rice, eggless cake, and it can also be used in soups, sauces, and gravies. However, rice flour is gluten-free. Watch this as Chef Alan will demonstrate how to make a gluten-free gluten. Mauni ang mga pamaagi sa paghimo sa gluten-free gluten. Una, kinahanglan ta og 15 cups water. Ikaduha, atong isagol ang glutinous rice flour. Pagkahuman, i-stir hangtod mahimo siyang dough. Dayon sa laon aron makuha ang tubig. Ready na ang atong gluten-free gluten. Pwede na natong lutoon sama sa steak, adobo, kaldereta, apritada, at uban pa. This is Miss Laila reminding you, the soul that is submissive to God is ready to do His will. Be healthy. It's a wise choice.
What will happen to man after death? Is there life after death? Can someone go to heaven immediately after death? Is purgatory real? Is the soul immortal? Can we communicate to the dead? Can our dead loved ones hear us? Is there such thing as paramdam? Like in a dream, image, or gestures? Should we pray for the dead like 40 days practice? Can the dead intercede for us, just like the saints? Why do you need to know these truths? And what is the significance of knowing it? Well, we know that for the sake of our society, people need to know the truth of everything. Because if the people do not know the truth of everything, then what is the purpose of living in a lie? What do you fear the most in life? Probably 6 out of 10 people would answer death. The fear of death is overrated. The fear the plane might crash, the car we get into might bump into another, and the life we enjoy today might also end today. We know that because time and time again, its upheavals don't come to pass. In this time of the year, we see a lot visiting the graves of their loved ones. But to Christians who live by the words of God, to live is Christ and to die is gain. How can the concept of death be not of fear to many? What biblical truths do we need to know about death? Join us in studying the scriptures about death, the Grief Chronicles, today in Good Morning Pastor. First of all, before I will answer that from the Bible, let me just express something which I feel is very appropriate because the rest of the world now, I mean a majority or a large part of the world, particularly the Christian world, are celebrating this very season, what we call a celebration to honor the dead. And for that matter, I would express my appreciation and I would recognize the sincerity of our constituents, our fellow citizens, our fellow Filipinos, and even non-Filipinos all over the world who are celebrating. Well, there is only one teaching in the Bible regarding those who have died, and that those who have died are in their graves. They are sleeping, meaning they are not conscious. They are not doing anything such as what the living does, meaning they have no more love, they have no more hatred. Maybe I'll just read that from the scriptures. A very good text for that is found in Ecclesiastes chapter 9. This is the words of King Solomon, and he said here in 9 verse 5 and 6, "For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun." Meaning, as far as the Bible is concerned, all who have died has nothing to do with what the living does. Muna gitudlo sa Bible. Isa ka text sa scriptures, ang Psalm 115, verse 17, which is very, very clear. "The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence." Wala na'y patay nga makadaig sa Ginoo, wala na'y patay nga muampo sa Ginoo, no more. They, as Ecclesiastes had mentioned a while ago, they do not have anything to do with what the living does. I have heard that there are a number of people, some of them published, some of them broadcasted in media, labi na ron nga gingalan nila All Souls Day, na ay mga movie nga ginapakita nga ang mga patay, kung gipatay sila, kalagun nila ang ilang kriminal, or kung nailabuan nga wala diha sa panahon nga namatay, muduaw na nga patay na, kay magparamdam lagi. Now, as far as the Bible is concerned, it's not true nga naay magparamdam. Pero as far as people who have the experience are concerned, dili po ta kaingon nga wala mahitabo. Pero ma-explain mo guna siya. Number one nga explanation, anak ka nang gingalag, psychological nga explanation. Meaning, if some people have feelings regarding the death of someone, unya naa sila mga either guilt feelings or bothered conscience, whatever, natural na nga it will haunt them. And there are times nga
mo feel sila nga murag naagihount sila because they are being chased tungod po na sa ilang belief nga buhi palagi tong kalag sa namatay, which unfortunately sa Bible ang namatay walay kalag nga buhi. Kaya naamang gud ang concept nga ang kalag kuno ning gawas or ang espiritu ning gawas sa lawas, ang lawas ray gihaya, ang lawas ray patay, ang lawas ra mo ni balik sa yuta, balik sa abog, pero ang kalag o ang espiritu buhi galutaw-lutaw. Na that's not what the Bible says. Ang patay, patay. Ecclesiastes 9 verses 5 and 6, all the dead have nothing to do with what the living does. No more feelings, no more hatred, no more love. And Psalm 115 verse 17, they cannot praise God anymore. They do not share in what the living does. And Ecclesiastes 9 verse 10, whatever we can do while we are alive, we do it because in the grave where we are going, there is nothing that we can do. So, kanang paramdam, for me, is largely the mind of the people who are alive in whatever negative or positive relationship they have with those who have died. It's more of things that are haunting them, whether they are positive experience of feeling na apay attachment or negative experience, it all depends. But as far as the Bible is concerned, wala nagyoy labot ang patay sa buhi. And I'm happy that the world is setting a date for that. Usa lang kabutang, and it can be traced up unsa man ang history ining gingalan nila All Souls Day. Suddenly ang nisunod sa All Souls Day, All Saints Day. Sa ato pa kining isa adlaw sa mga kalag, kanang isa adlaw sa mga balaan kung sa mga santos. Kay kana gon nga mga terminologies, it came to us in the form of what we call religious tradition. And many people who observe that do not really scrutinize whether that's biblical or not. But for me, ang paghinumdum sa patay, it doesn't need a reminder from the Bible. Mura na siya og part sa to. I mean, personally, ang akong mother patay na, akong brother patay na. So naagi times nga sa kami nga una ko sa akong attachment sa akong mother, mo iskalagi ko paingon sa graveyard. Muduaw ko ana sahay mo post for a prayer on behalf of my mother, not a prayer nga maunsa siya, pareha nang una sa uban nga ang iyang kalag naglangoy sa impierno, mo pray ko nga mahabwa siya diha, because that's not biblical. Again, terms like purgatory or limbo, those terms are not in the Bible. I mean, it doesn't need someone to be told. If they are Bible believers, they know that purgatory or limbo are things that are not mentioned in the Bible. The Bible mentions only two destinations, eternal destinations for every person in this earth, whether we go to heaven or whether we go to hell. Duha ra gyud ka destination, walay third, walay fourth, but not that when we die, we are in heaven right away or we are in hell right away. Because the Bible says there is a time for the resurrection. Meaning, people who die, they are dead. They are in their graves. That's what the Bible says. But there is a time set by God for them to be resurrected. Muna akong basahon sa John chapter 5, verse 28 and 29. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in their graves will hear His voice. You see, previously we were reading verses that says, those who died are in their graves. They have nothing to do with what the living does. And they cannot even praise God. Ecclesiastes, Psalm, and now we are reading from the New Testament, from John, saying that, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves, katong nangamatay, naa sa ilang graves, will hear His voice. Meaning, pukahon sila sa Ginoo. And verse 29 says, and come forth. Those who are in their graves will hear His voice and come forth. Those who have done good, to the resurrection of life. Those who have done evil, to the resurrection of condemnation. Now, kining word nga, resurrection of life, resurrection of condemnation, muna ang atong meaning atong gi-explain ako kaganina nga, duha raman ang final destination of every single person who lives in this earth. We either go to heaven or we go to hell. But that time is
after we are resurrected, not at the time when we die. Nobody is in heaven as soon as he dies, but God has set a time that they will be resurrected. Gidefined sa John 5 verse 28 and 29 nga, those who have done good will be resurrected for eternal life. But those who have done evil will be resurrected for eternal condemnation. So duha ka klase. Ang pangutana kanus am na sila ma-resurrect. Ang first resurrection will take place when Jesus comes. And who will be resurrected in the first resurrection? Those who died in Christ, meaning those who lived righteous lives when they were alive. Now, 1 Thessalonians 4:16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Muna klaro giingon sa Bible. The dead in Christ will rise first. Ang John kaganina nag-ingon, those who are in their graves will eventually be resurrected. First resurrection, those who will receive the resurrection of eternal life. Second resurrection, those who receive the resurrection for eternal condemnation. Apan ang pag-define kanus ang resurrection for eternal life, 1 Thessalonians 4:16. Those who died in Christ will rise first. What about those who are resurrected for condemnation? Revelation 20 verse 5. So giingon diri sa Revelation 20 verse 5, ang last nga part nag-ingon din but the rest of the dead will not live again until the 1,000 years were finished. I hope this matter is clear. Although there are more things from the scriptures related to the condition of man in death. Again, I would like to say, kamong tanan nga naghinumdum sa inyong mga hinigugma, nga inyong giduaw ang ilang mga lubong, honorable ka ng inyong gihimo. Maayo kaay na nga atong hinumduman ang atong mga hinigugma, atong pasidunggan ang ilang nahimong influensya o impact sa atong kinabuhi. That's a very honorable thing. But today, we are not criticizing the belief of some. We are only explaining what the Bible says and teaches regarding what are the conditions of people who died. Mga kapaglaong happy Sabbath kinong tanan sa pitas itong segment ang Let's Pray Today o kinihigayon na itong gihin alang sa itong news ng pagampo sa itong 777 prayer. Kauban ito sa pagampo karon si Pastor Nello Seda ang atong Youth Director sa Northeastern Mindanao Mission. Pastor, salamat kayo sa pakiguban. Morning and aniya Pastor ang mga prayer request nga itong i-appeal karon sa pagampo. Una, let's pray for Dinah Ginarge na siya karon sa ICU. Naot nga maulian siya sa iyang ibating sakit. Ang mga managsuon niya si Shahani and Shame Baslot for their interview next week, November 8 sa US Embassy. Hopefully makapasal sila. Atong mga delegates and participants both sa SPUCY Single Professionals Convention nga ang ilang natunan sa maong event ma-apply po sa ilang kinabuhi. And of course, ang ginahimo karon paghimuon nga IEL celebration sa North Central Mindanao Conference, ang paghimuon sa nga ASI Crusade dito sa Northeastern Mindanao Conference nga naot nga mahimong successful. And of course, atong i-appeal po ng atong mga kaigsuunan na naka-iagom sa epekto sa mao nga nahitabo nga earthquake diri sa Mindanao. O mga tauhan nga tuyo kita mga higala mga kaigsuunan alang sa pagampo. Ang Dios nga balaan niya nasa trono sa kalangitan. Kabuntagon o Dios ilan namo ikaw nga ikaw ang at ikaw ang Dios sa tanan ug ikaw ang Dios na hibalo sa among mga naa sa among kasing-kasing. Nining kabuntagon o Dios among giduol diha kanimo sa sincero nga pagampo ang among mga concern, mga request, mga prayer request. Ay na inarge ikaw magapanalangin kaniya Ginoo na karon siya sa ICU ang among pagampo nga pinaagi sa imong pagtabang siya mo kahani ug si Shame alang sa interview sa November 8 sa US Embassy agi sa imong giya ug grasya siya makapasal
Yan po usab Ginoo diha kanimo mga participante sa South Philippine Union Conference-wide Single Professionals Convention. Mga young people magiyahan sa kabaton sila og maayo nga kaugma. Kung giampo usab Ginoo ang IEL celebration nga nahitabo karon nga adlaw sa MC og ang umalabot sada sa ASI sa Northeastern Mission nga dito sab Ginoo mong giampo ang dako nga trahedya nga nahitabo dinhi sa Mindanao, which is earthquake, mga biktima sa earthquake dito sa South. Ning tanan namong giduol diha kanimo Dios kay wala milain maduulan, wala milain masaligan, ikaw ra gyud. Tabangi kami Ginoo og dunggang ang pagampo sa ngalan ni Jesus. Salamat Pastor sa pag-ampog paghiman mo karon og mga kapalam kung ano kayo mga prayer request, pinag kami padala sa atong contact number ang pagkita sa TV screens, pwede usab sa atong Facebook page ang Panimbay sa Kapantagon World. Kinang let's pray today where you don't have to pray alone. Kung ikaw karon na
toxicity, deficiency. One more time. Duhara ang hinungdan ka ng sakit. Toxicity, deficiency. Team Sugsugbo is a monthly event by Eden Green together with SHEM International. Our goal is to educate and empower people regarding how to take care of their health. I'm really grateful to be a part of this community outreach because I believe daghan pa jud kayo mga tao or mga family nga nanginhanglan sa ato ang tabang, especially to those people nga dili maka-afford sa going to hospital or layo sa clinic. So through this event, we can be a channel of God's grace and we can also be a blessing to others. I'm a medical student here in the Philippines and I'm from India. And as a medical volunteer, it is always my joy to be a part of medical missions such as this. Especially when you see the people come to us longing for healing, it gives us a privilege to tell them about the health message that God has given us. And more importantly, also about the gospel truth that we have, that is Jesus Christ. I love serving other people. I like praying for other people during this humble experiences. And I believe that when we serve others, it shows love to God. And I believe this kind of love reminds me what Christ did when He was here on earth. And I think you should do so too. Thank you so much guys sa Eden Green and SHEM International for nga nitabang of course sa ato mga lobolopyo sa Barangay Dolho Fatima nga naaduna tay medical mission and feeding program para sa ato mga katauhan. We would like to thank you, the barangay captain and the SK chairman, for giving us this privilege to serve in their community, and as well as our customers for their continued patronage. And we would like to assure you that this is not the last, but this is just the beginning of reaching out to people. Thank you so much. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Yes, mga kapaglaw, maniya na po kita sa paghatag og tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago niyo po ako sa pangalang Alfred, 30 years old. Biniyayaan po ako ng isang napakagandang trabaho sa isang sikat na kumpanya. Nagsimula ang aking problema nung na-promote ang aking girlfriend. She's 28 years old by the way, sa kanyang trabaho sa isang kalapit na kumpanya. Alam kong mahal na mahal namin ang isa't isa at may plano akong pakasalan siya. Ngunit, simula nung na-promote siya, napakaunti na lang ng oras niya sa akin. Hanggang dumating ang panahon na nagkaroon siya ng hinala sa aking katrabaho na babae na naging pinakamatalik kong kaibigan. Sinabi ko
siya na friends lang talaga kami ng workmate ko. At ang isyung ito ay humantong sa aming paghiwalay. We've been together for 7 years at parang sa isang iglap na wala na yung naramdaman niya para sa akin. Sobra akong nasaktan dahil mahal ko siya at umasa ako na maging maayos ang lahat. Ngunit ang aking tanong, dapat ko pa bang ipaglaban ang aking naramdaman para sa kanya? Ayon. Ang ating tanong this morning. Paglaban Napatagalog ba? tayo ba? So, ang tanong, ipaglaban mo ba? Charot. Diba? Kailangan pa ipaglaban yun. And mga kapaglaw, mania kita karon inyong mga kabarkada sa Sabado para mohatag og tambag. Of course, na si Pastor Seda og the birthday boy. Ba, among manager, kinakusgan. Yes. Ba? Oh, magbayad si Awing sa imuha. Okay, sige Wing, naminaw ka na Wing ha. Maghulat mi, apil mis bayad. Fit, sugdan na to. So paano daw? 7 years. Gone. Poof! Ipaglaban or dili? Para sa ako, ma-age ka ng ayun na ipaglaban, let her go because maybe I think she's not the right woman for you. Kaya para sa kaya ang solusyon sa inyong gamay nga problema kay buwag man dayon. Unlike sa imuha nga gusto maging imo nga long-term relationship to the extent nga mo gusto nimo magminyo na gid mo. So maybe she's not the right woman for you. So let her go. And although sakit man siya pero time heals. And time with God can heal all wounds. Wow, naka-learn yun si Fitz ba murag sa singles professionals. Ba, speaking from experience na siya. Fitz, At some point, sorry. and natunan ba dito sa lecture? Okay. So, UP, what can we say? Sa atong letter sender, dapat na determine mo ang problema ninyo is communication. Nagkulang yun mo communication, mo nang daghan na mo mga problema, paglalis, mga pagduda, o unsa pa diha. And siguro, ikaw pod, isa po sa imong dapat i-learn nga kung na-committed gani ka sa isa ka tawo, na atay mga friends nga babayi pero naagi na limitasyon na nga atong closeness sa ilaha para dili pod ta madudahan. And karon nga nangutana ka kung imo pa bang ipadayon o dili, nganong nangutana man ka kung sure jud ka nga nahigugma kaniya. Kay kung sure jud ka, imo ginang i-push. Karon nga nangutana ka, medyo gaduha-duha na pug ka. So siguro taga-isag time ang imong kaugalingon, imong hunaw-hunaw ng mga butang-butang o higugmaa pasamot ang imong kaugalingon, ayan na dayon decide kung imo bagid siyang i-pursue o dili na ba. Yun, ba kay murag ko take it from the outside na perspective kay 7 years we put together. Bing ba? Mura ba sa kaminyon 7 year each. Ba? Di ba? Na pero karwa pa sila nagminyo. So sa atong machika Bing. Akong chika ni nila siguro kung if you wish her to be in your arms again, then i-pursue her, di ba? Ano lang kasimple, kung nahigugma dyan ka sa iya. 7 years is 7 years. Imura ng ilabay ang 7 years. Correct. Di ba? Then, iyo mo siyang ingnon nga, lakangi ko para balikan ko niyo. Charet. Lakangi ko para balikan ko niyo. Kita ay, baka dili pa niyo mo siya ma-blame kay naman kay girlfriend. I mean, close na girl ba? Baka unaware na ka nga mas daghan kag time atong babae kaysa sa imong uyab. And I think pod is wala ta kabalong nga kani puring kaning kain imong ex-girlfriend na pud siya pagkaselosa ba naman siya mga babaeng maselosa. So siguro kato pag-ingon niyop nga minus-minuson nimo ang imong time sa mga babae nimo nga uyab kay na namang ay babae nimo nga mga amiga kay na naman kay uyab. Now, pagkabulag naman mo, kung ganahan jud ka, nahigugma ka niya, go nang go lang. Habulin mo talaga. O kung dili na gyud siya, ayaw ipagsiksikan imong kaugalingon sa mga taong dili na nimo. Kay bisag mayon kag 7 years is 7 years but sometimes murag it took you 7 years to realize. Murag hugot. Pero si Johnster 10 years, pila mo kadugayon niya LDR, parang moment nga LDR, no? Pero, sulong, nahimong namang forever. Para actually, lahi mo ko sa ako, this is my own perspective, no? Kaning kay Fitz, iyahapon to. Pero sumalas ang nadunggan ako nila lang, Yop, nilang Bing. Ako lang yun is, assess yourself. Do you still love her? Then, will it still worth your time and effort and money to pursue her? Then imagine your life
being married to this person ba, I mean, tanawa yung negative, kaya ba nimo? Tanawa po nimo i-assess po kung is there still hope in the other side sa iya po. Istoryahon naman siguro no. Yes. As ako mo god dugay kay ko nang uyab sa kada akong asawa karon. So it took me 4 years to court her. Ingon siya, my heart is like a rock. Ako po there's no such thing as a hard rock because a constant drop of water can melt the hardest rock. Amen. So, nakikuan po ko, nakikaway po ko. So sa ako personally, I would pursue, i-assess lang din, pursue kung napagi chance. Then actually, ampo kay pray for a sign. So not by chance. Or, I mean, Correct. let God decide for you. Para na. Ba? Mo na ba learning yun na ba from another guy's perspective on your experience niya. Ingon po may mga boys bago na ko ihatag sa diba? mga pastor, akang pastor nga. Namang good limitasyon mga lalaki, gihimo rato nga rason para magbulag. Gikan na kay Elson. Gikan na kay El Paps. Paps, ikaw ani Paps. Sa pagibiyay kameraman na to ba? Naay limitasyon hugot. Pastor, unsa gyud siya pastor? Padayon, atras, unsa ba? Before ko muhatag og tambag, gusto na ko i-describe kini nga lalaki nga naay gitawag sacrificial love. Nga naman, gibiyaan ko niya ang trabaho for the sake sa iyang girlfriend. Okay? Ang akong tambag nga ipadayon ang imuhang pagpakita sa imong gugma, sa bisag ni biya na siya. Kaya dinhi makita ang imong values actually. Kung unsa ka klase nga tao, basin og gitistingan ra ka sa imong uyab. Kung love gyud nimo siya, you have to fight. You have to fight. Pero at the end of the day, kung dili gyud mo igipare sa Ginoo, ang gugma, ang tinuod niya gugma makadawat na siya. Ayaw ipugos ang imong pagalingon. So, gisugda na nimo ang gugma pinagi sa pagsakripisyo o siguro pagpakita kaayo sa iya. My advice is padayon pagpakita. Bahalang dili na mo uyab kay gibulagan ka. Padayon lang nga maayo ka. Padayon nga magki-communicate ka bisag dili na pareha siguro sa una. Bisag sakit. Ipakita lang nga naa kay tao nga naay value. Tinuod. Ay, mo na siya giingon nga fits nga failing forward. Bisag sakit, stand, diba? Ipakita. Move on. Nakatuon na si Fitz og let go. Naka-fail Sa forward kadugayon na niya. siya. Sa kadugayon niya nga kanabit ang pag-hold on, nakatuon na siya bitaw. Yun. Kanang nanawan mo sa ako. Okay, wala Fitz na-shock lang yun mi nga let go na di ay. Ikaw may single professional good diri. Bitaw sa ato ang among letter sender no. I hope nga labdagan kanimo. I think I need not to add kinindot kaayo ilahang mga kanang tambag sa inyo. We hope nga makakita lang yun ka og imuhang kalipay og true love kung sa imong ex ba or dili, but foremost to that is accept lang yun siya and love yourself. So mo na siya. We pray for you og kayo kalimot sa pagpadayon o pagampo sa imuhang for God's guidance, enlightenment and strength. So karon manhi kita. Yeah, atong pahibalo sa itong mga kapaglaom, no? Those who are willing to help our brothers and sisters nga nasalanta sa bag-o lang mga linog. Actually, gahapon tulo ka buok. Di ba sa kasunod-sunod ang mga linog? Please keep in touch with us. Our numbers are on your screen, 0927-777-5602. You can also send your message on Facebook. Just leave us a message kung katong willing mo tabang. Kaya ito ipadala na sa Southern Mindanao ang inyong mga tabang in kind or in cash. Yes. Tabang ito kay Louie, kaya itong mga iglesia, especially sa mga kaigsunan. O ani ay video nga among ipakita kaninyo. Let's watch this. So mga kapaglaom, no, mao kadto ang gabay nato nga promotion on how you could help. 0927
777-5602. Ipadala ang inyong mga desire, nga mutabang. We will communicate with you sa inyong, even sa itong mga kapaglawom abroad, we have a lot of brothers and sisters. We're appealing to your hearts to help our brothers and sisters in Southern Mindanao. They need water itong mga kapaglawom sa Kidapawan. Wala sila tubig. Water, food, yeah. blanket, and trapal. Because I have my Yes. relatives in Makilala. I've checked on them. They're now staying under tents. Yes. O muna na ginabuhat sa uban karon bisag wala pa sila na ano because they'd rather be out in the Yes. open than Yes, stay yes. in their house kay nana gyud makapraning Nya, gyud bitaw gyud ni ulan-ulan siya. pa gyud Ulan-ulan karon. pa gyud karon makulimlim so ana. Any help assistance nga tong mahatag sa ilaha. So again, water, food, blanket, trapal, the basics and medicine siguro pud sa ilaha kay nana gyud mga Yes, sakit-sakit. And actually karon naay our producer gave us a good news nga naay ning positive Yeah, na yes. response Yes. hatag na. Thank you so Contact much. us to our Facebook and the numbers that was posted earlier and yeah, even if mga taga Cagayan, pwede po mi modawat diri, pwede ra mo ani diri sa studio or sa among sa conference. All Yes. right. O No, so we karon. pray for the safety of everyone in Mindanao and for everyone. So karon, move on sa tagadali on a happier note. Let's celebrate birthdays this week. Happy birthday! Happy birthday to Edri Torniano, Engineer Narciso Ragas, Meron pa mo sina, diding. Diha sa kanakitaan. Clyde. Chitona. Auntie Miriam, happy birthday. Sean, oy, happy birthday. Liling Jordan. Ma'am Liling, happy birthday. Juanito Alapay Manay, Jr. happy birthday, Manay. Janelle Sumatra, ma'am. Sumatra, Ma'am Good morning. Sumatra, Patrick, Glenn Sakal, happy birthday. Uy, Gaga. Cha Cha Belieza. Cry Malyari, Malyari. Ma'am Say Miliaris. Sol Puran. Miss Celine Kalipayan, Kalipayan, happy birthday. Apolinario Apolinario Pipania, happy Morning, birthday. sir. Rhea Yes, Genesis, happy birthday. Janster And Joe our Kalimus, manager, happy Janster Joe. birthday. Yes, and we have on the line na ay nanawag. Hello. Good morning. Hello. Hello? Murag gikan ni sa Jensen ba na update kung unsa na dito ang mga panghitabo? Hello. Hello, good morning. Ay, Dili na ko na-introduce kay lagi na siya. Wala na Itong time. first lady diri. Yes. Aki na kusgan. Yes, good morning. Hello, good morning. Ma'am Ate Maika, unsa may imuhang message for Kuya Janster? Surprise me apil ani at least kapitana na surprise. Anyway, ang message sa iya is keep soaring high and fulfilling your dreams. You know, we'll always here to support you. Kung saan ka masaya, suportaan ta ka. Like, Kuya Janster, unsa man imuhang response Sana Sana all. Oo, imong beloved wife. Si Maika, Dadsky, bago na yung ito mga may istorya, si Maika bitaw, no, is the great, is the, ano, good siya. See you later. Oh, sorry kids. Wala nakadungog si Tita Angel, no? Si Maika ba, grabe yun yung wife kay because Janster is not only the manager her here, rather, ginadala ni siya abroad. Ba, Yes, bisan bisan asa. asa, And oo. I cannot imagine being the wife of two, and the mother of two daughters nga. Gagmay pa siya, the sacrifice. Ba? Di na kayo Mike, busy salamat ang lakaw-lakaw. kayo, Ana. O dili na kay busy. And we That's good thank news. our Heavenly Good Father message. for giving us strength and my wife for being my strength and my Aw. children. Aw. Actually, sa taliwala sa mga stress, makita lang kasi mga anak, si mga asawa, murag na mawala na ng stress. And Nagbalance. sa tanan nga suporta gyud sa Hope Channel. Thank you kay sa inyo. Ang inyong ang success nato sa Hope Channel, the numbers of views that we have on our Facebook pages, ang atong mga songs, ang mga singers. Salamat gyud kay sa inyo. Dili man ni may inaani ni nga ministry kung wala mo nagampo, wala mo nagsuporta, wala mo naghatag financial help, wala mo ni tungad diri aron magkanta, kung wala mo ning tan-aw diya sa inyong Facebook o sa inyong mga panimalay. Thank you good guys sa inyong tanan og sa mga volunteers nato nga wala mo ni anhi sa pagtabang, mag-cameraman, mag-host dire, mga volunteers tanan, mga pastors nga nito nga dire. Thank you good guys sa inyong tanan. Og sa atong mga sponsors, Rex Mambing, thank you good guys sa inyo, Sir Alger, si Ate Eng og si Ma'am Ging Carceliar, Sir Goods, Ate Dadak, sa ilang Sir Engineer Pidong Barbas og sa tanan kisa pilain na mention pa na ako na mention Sir Yul, good morning sa imo og Ma'am Cheryl, no, thank you for your testimony today. And Chairman Andrew, good morning sa inyo, thank you so much for your support. Sir Jay Salcedo diya sa Amerika, Sir kasi pa pilain daghan pagikaay din na ako mention tanan kabalo na mo ang Ginoo na mo panalangin ninyo doble pa sa inyong pagtabang sa Hope And Channel. we'll sing Yes. Happy birthday to you. Daghan
kayong salamat sa inyong dedikasyon o Ate pag-lead Micah, sa amo. oo, thank Mike, you. salamat. Mga kapaglaom, daghan king salamat no for another episode. Diin ka mo nakikduyog ka na mo. Ato lang yung timanan mga kapaglaom nga ato dapat isurrender ang atong kinabuhi sa Ginoo aron atong makamtan ang kinabuhing dayon. Mga kapaglaom, atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya o gipabati ang grasya sa Dios imong mangkon. Ug mga tuburan og naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busakop ti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony ba yung paglam nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang pag Panimula sa Kapitan World! Kuya Jen, Maxine,